Porque todas las personas juntas hacemos un mundo mejor. Porque somos iguales. Perquè és responsabilitat de totes les persones. Porque soñamos en un camp del Túria de todas y de todos. Porque para nosotras esto es importante. Porque el odio se enseña, preferimos enseñar a amar. Together we're not afraid of anything. Porque todas las personas juntas hacemos un mundo mejor. Porque queremos que la igualdad sea una realidad. Perquè ens importa som comerç actiu. Perquè totes les persones som importants, som comerç actiu. Perquè creiem en la igualtat. Som comerç actiu. Comerç actiu som tots i totes.